Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar a chair tu si len sang puya Health Minister Dr. Alal Thanglenan nako in achu danin Mizoram chu ram chunga HIV kai tamber na ani mek ati omjanele hlok zokari hlo do malak dan tur soi hovin voin khan ngo pale chevel khuwa a rui hlo do tu pol sang sang te anin mukhom ek bharat sestra bharat program ma February sompare atanga ni somni pani chungin Karnataka Amandia district a namin si khomna tur National Integration Camp bot sai ani Hindi chu khovela tong man tam dan do ta pathumna ani Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglenan National AIDS Control Organization na ko na chu danin Mizoram churam chung HIV kai tamber na ani mek ati Voin Assembly sesona zona sangin Minister chuam ni puiza zela HIV kai za chu chuak tur hian National Working Group on HIV Estimation Oma he group hian state sang tan te fung don chu mangin khovel puma HIV kai za chu chu nana UNAIDS in an CM software spectrum an mang thina tia October sang khazu som ko tanga December sang ni som poko thlenga HIV kai Mizoram mu chu za chu sing ni sang khat zanga som thum paret ania HIV kai mu chu to jinga kum som ni pangale som thum pali in karan tamber atibok M6 deputy sana doctora da thim na ko suma in khat lova state budget atanga ti the ani le ne lo zona changin health minister chuam na ko a hian state a in khat thui hleya na thok tu ta hlopo aron tum saka state budget a ahead chu oma finance tama po hema chungchang hi an thlen to ti asoi healthcare scheme chungchanga private hospital te nena sarkar inramna sarkar re siam anga inramna siam ani thu minister hiam asoi bok Chakma Autonomous District Council CADC Village Council Samret Pereta in Thanpuile Lai Autonomous District Council LADC Noya Longklai Council Veng VCC no khatura by election ne hun State Election Commission na pon nuwa Voin Khan hen thanna returning officer tur rote chu Longklai DC Conference Hall training hunung berne pui anni Election officer pular rota silo chuan returning officer tur rote hi training pe in shria tur poimo sang sang silfia anbung romamo tur te sem ngal ani a naktu ka tang hian in khan boy pui tur rote chuan an duty na tur mun an pan tran don ani State Election Commission chuan in khan hun tur hria tin hi nimin khan chua in khan chu tum te tan February somni pali thleng ming pek lu the ani dona March ni som pathuma vote thak ani anga vote thak zo vele vote hi ser ngal ani anga in khan pumpui hi March ni som pare da zo fel vek tur ro man ani CADC Village Council somret pariata general seat zanli somni pariat le mesetan how reserve seat somret pariat avain seat janga som poruk oma vote nei mi singthum sang hi zani som pathum an om LADC Noya Council Veng Village Council Tram Laklowa elected member thi oma wanga by election ne tura hian voter sangkha chani som ko pariat an thung Tunlaya coronavirus leng mek la kalo in ven lok na le in po cha dan ngai tu nimin tai khan lungle district task force on coronavirus chu an chairman lungle DC Puvila sang le na hovin lungle DC conference hall an thu khoma task force a hian Health and Family Welfare Department thok tu te ba ka lungle district department sang ho tu tele block tin BDO tele tlomai pol ai ote an telani lungle DC ho hian tun thla ni riat khan coronavirus sungchang a meeting man ho nei ni in task force member tu te ruat ania India le Bangladesh ramri de pa korpui chua lungle district ni som atang khan screening na kalpui turin medical team duty tur da ania ramri kal tanga ve wak le quarantine dik na hi kalpui mek zel ni in ni som puruk thleng khan mi za som bread screen to ni in tundin hmuna coronavirus veile mu chu an ni lo meeting chuan screening na hmun pakhat nei bel relin a screening point hi klabung SDO civil pool sanglura kaishuna in ro man bel ni set rela Subdivisional Task Force on Coronavirus din ni seti meeting a hin rel bokani State Level Task Force on Mitigation of Coronavirus in a put angin International Border Bul naya khua ate awareness campaign gram sabha ni tura ti angin lunge district ko som poko than chu ate doctor le nurse te jin polin zitin hunan mang dona hemi bak a hen school education department ne higher and technical education department ten tang ko pin zilai tan awareness campaign ni box set i relani lunge district coronavirus ve mu chua lom ta se rang taka chet la theitu rapid response team ruat an ni bok thlai ten ezona thale rin tak ane thena na injitina ni ni chung o tur ven khan lungle government college atran ani Mizoram Entrepreneurship Development Center board say challenge on business solution to sustainable development goals tia for honna hian planning and program implementation department advisor Dr. Larin Chanan thu soin zirlai zong te chuan sarkar na an mudonova an ma khwata na bultan le ezona ngel het an nei the nan ngai to na thadok le tangkai jok an ne tulani atia
veng khwale ramin mamu anele harsana ane sukyang zonga ezona turwa manna tha an siam chu thilpai motakani ati bok tuntuma inzitina hian lungle azirna sang pathum government jebona college hatim le lungle government college zila ingmoza tan tela master trainer thanbik mi pangaten ezona din konga ril rusu khek dikle tha tangkai zong ne dan turun zirtira zirlai kal khom te hi pol thang thang in siamin khopui le khotlang harsana duan chin pushuk dan tur kongin ngai to sikin anin ela loman siam ani omzanele hlok zoka rui hlo dowa malak dan tur soi hovin vein khan ngo pa le chevel khua a rui hlo do to pol sang sang te chu ngo pa sdu civil pu vanal tranpe hovin an khom he hun hain ngo pa le chevel khua te tun hnai rui hlo bikin heroin ne ganja a hluar hle thu tarlan ani a rui hlo do konga hova tranlak dan tur kong sang sang te chipchir ta ka soi honi nuwa bozui ngal turin lungrol takin thuan titlu ani in ron khom na hian ngopa civil subdivision waya khosang sang te chu rui hlo le kai hnoi do konga lungrol taka thokhowa atulang zela in pui ton ni se ti ani a rui hlo do konga changzu ka in biak pu a malak zungzung thena turin khotin ai hotel na whatsapp group siam ni se malak na le mason dan te kumtin tum ni emotal clear ho thin ni se ti ani a mundanga changa ngopa civil subdivision huam chunga rui hlo lalu thin te chui chiana an mani le lir thei man thin te ngai vena khosang sang te in sia tir thin le atulanga enjui ni se ti ani bok zau zoka rui hlo do bai pui thak ani thena tura malak ngai na te soi hovin rui hlo do chuan ramri kham ne lo se rui hlo wanga man an lo omani a aman tu khuain dan ang taka an chunga ro an rel dana a khone tu ten an thawang hausak lo se ti a relani a rui hlo do konga tangka ngopa police thuam chaka police tamjok da angai thu po tarlan ani a ngopa civil subdivision huam chunga sarkar phalna damdoi zot hena damdoi thal chu chungchang a film khule zuala malak angai thule rui hlo do konga an thei anga tha thove turangen na siam ni se ti ani boka hengbaka hian tui hui le van zau lama rui hlo zo thinerin helten anti top nge thena turin sdu civil ngopa in atulangin malula se ti ani bok vanin ron khom na huna hian ngopa le a chevel khotangin vcoma macp le vdp hroi tu mi somruk an kal khom ani Champhai Excise Narcotics Department chon vein khan heroin gram za samthum pasari point paruk hong som chungu ram bulfek kong triawli kam mizoram lama anmana heroin ne tuapu khol senal kum som pakole thangchin tuang kum somthum pakhat bulfek tidim Myanmar ra khosa in chal ve ve teman ngalin Indian PSX 1985 manga thu boy siam sak ngalani until man hlu jong cheng noi thumvel nia chut ani chanchin thari all India radio aizol tanga puan ani एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम नोया फेब्रुअरी संप्रे ट्रंगनी समथे पनि चुंगिन कर्नाटका मंड्या डिस्ट्रिक्ट नामिन सि खमना टुर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बोथ sai ani a all india radio correspondent thon danin mandian district hi fu thar chu tamna ani a neru yawa kendra le anthopui pol de chon national integration camp hen both sai a district neru yawa kendra coordinator anand thapa chuan ninga chung o camp pa hian thala kal khom te chu namin sui khom chungchanga anthil clear dan le ngai dan te soi hovin an kom hodona state chang changa kal khom thala ten an namji rang nun hluile ko sak phung te han shil ton don ani hindi chu khovela tong man tam dan in dota pathumna ani kum sang ni som pako khan mi makta doi zaruk som panga chon hindi tong hian mang nia chutani a khovela tong chi sang man dan chutna ethnolog busom ni pani na community chua talan ani danin sap tong english chu mang tu tamberin mi makta doi sangkhat za samthum pani nan manga hetila hian chinese mandarin chu pani na ni in mi makta doi sangkhat za som pasir ten an mang mek ani hebaka hian bangla tong chu pasarina omin mi makta doi zani somne pare ten an manga ethnolog hian kumtin hetiang chu na heti chok thin ani tuntruma zir chena hen tong man lai sangsari za som bakhat zirania hebaka hiam ethnolog hian tun hnaya tong thi amang tu om talo te po atalang boka tuntuma hian tong zathum somli pare chu thi anga tarlan ani chachin thar cheti topdan atlang pui health minister dr al thanglenan na ko na chu danin mizoram chu ram chunga hiv kai tamber ani me kati omznele hlok zokaru hlo do malak dan tur soi hovin wen khan ngo pale chevel khuaru hlo do to pol sang sang ten hu khom एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम नोया फेब्रुअरी नि संपरे ट्रंगानी समने पनि चुंगिन कर्नाटका आ मंड्या डिस्ट्रिक्ट का नामिन सि खोमना टूर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बोथ से अनि हिंदी chu khovel tong man tam danin dota pathumna ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani e